E eles pegam os papos de condição para ação. E eles pegam a sua presidência, tem qualquer escritura, se você não questiona, e não, você está no mesmo seu, até mais para o outro. Se eu presidente espaço social, a história, uma parte da nossa significa apoiar a boa vida, ser família, e ser família. Não sei se vai significar seu parede de Deus, maneira para viver uma anciã. Hareta para os estratégica, desenvolvimento novel, a prova do desenvolvimento que aqui na 2011 define cada governo social, falar para econômico, social, mercado, muda a orientação, isso político, econômico, complementar, vai dar força para bem-estar, na justiça social. Do envolvimento cooperativo associativo, não precisa se representativo pelo garante participação comunitária com benefícios dinâmica setor todo que luta sobre desigualdade social e econômica. Fazia a base do livro menciona uma cadeia de desenvolvimento cooperativo e programa prioridade de essa educação, prévia da base, esse outro importante que é criar rápido. Vamos falar solidariedade, autossuficiência e atividade social. Educação significa muda base a passar. Conhecimento de existência cooperativa no nosso meio seriam. Solidariedade é um fator determinante que soluciona problemas do bebê. Sai do mar. Autossuficiente, com certeza, participação econômica, objetivo puro, assim, puro é ser. E a atividade social, pilar sabe, uma cooperativa dos setores produtivos, porém, nunca meio precisa verdadeira inclusive o livro membro da carteira gera essa perseguiria uma carteira dependente da instituição governamental não governamental. Ele também precisa a população que sai por um pouco e nova bebê na frente de ser
solidariedade social que aqui no Oeste, minha acho que é responsabilidade, menos seres humanos, padre também, carne, olha, cooperativa, crédito. Se aqui no Oeste, também cooperativa, crédito, começa a desenvolver no tempo, a lei para resolver o problema, tempo, significado, temos, e aqui no Brasil, este nosso partido, 29 da Assembleia Geral Extraordinária, olha a federação trabalhar essa sobrinha, uma cooperativa financiada. Depende do membro, o papel principal, educa, forma, acompanha, supervisiona, organiza, mobiliza, motiva permanentemente a cooperativa membros. E os cooperativa precisa de uma atualiza programa ou plano de organização da cooperativa que assume papel importante e a contribuição para a criação, emprego, redução que no desenvolvimento econômico da União. Cooperativa que precisa expandar a minha atividade para o setor produtivo, pode aumentar significativamente, aumenta a produção agrária, pode produzir importação e vai ser a minha informação e obrigado. Ya, obrigado, senhora representante superintendente do CCH. Também tem a participação para a representante. Firmar a intervenção do presidente da autoridade do município de Ilhes, Francisco dos Santos, da representante. Intervenção do governador do Banco Central, senhor Hélio Lopes, da representante. Obrigado guru nilai kalau terus sudah kalau beberapa siswa dan PKR secara sidang kalau presiden beberapa siswa sidang dengan lompos. Kami dalam timur timur selalu ada kepada kelas Indonesia yang agar setiapnya sebab berbeda dengan orang sesuai. Belum nilai dia espiritu bah desa dia representante do sistema administrativo para Federação Cooperativa Federal, para Presidente Maria, para a instituição, para o Presidente da Conselheira, para o respeito do nosso pai, fundador da Comunidade Matriz da Família, Presidente da Conselheira, respeito do nosso pai, beliau banyak kali berusaha untuk berusaha untuk mendorong saya tahu kita berusaha sebagai seluruh presiden. Ada juga banyak posisi boleh. Lalu kita tambahkan untuk para yang ada posisi program. Bank Sentral, Presiden, saya dalam kita posisi handalnya akses kami menekan politika untuk presiden transnasional dengan tidak berani. Jadi hari ini kami di presiden mendapat info dari kita dia empresa di perkiraan biasa. Dan kemudian bagaimana Bank sempre tomada e sempre a cara serviço na luta com parceira segura. Pela conversa a serviço de apoio secretário de Estado Cooperativa, a Federação Alemã, a Pirema, obrigado ao presidente, serviço de Alemã Federal da Aula, a Recata, dia do Papa,
beliau dari kalau tidak diterasa finansialnya langsung beliau rumah ada saya pada beliau lima ina pada samanya apabila dia kata mampu segera nah kalau dia itu segera dan dia itu segera bersih jadi kalau kita berasa selu aliran bersih dia berpasangan dengan posisi saya, kami dia juga dia berarti apa sisi keluarga, masalah dengan ada yang bertanya atau sama ada konsider dengan dosa. Itulah, kalau kita konsider topik buat kita importante itu semua libat dengan dosa. Kita tidak selesai. Kita dia problema bahwa kita dia lainnya, kita problema masalah. Pode passar negócio desse de possa ter carro dele. Se ela vê destino, quando vê cada possa negócio, possa levar a usa da cidadania, necessário da nova vida. Na vida dela e da vida social. Então, o cidadão é uma vida que serviço a muito, educa a ideia, é uma muito, cada um falar, cada vai ter negócio que ensina, vai vir a ser vida para passar, espera que esse cidadão utiliza esse dia negócio e não esse dia despesa agora. Apabila dia itu saya kata Bank Sentral dulu terus tambahan bahwa kalau konvensi bayi itu saya kata kamu orang tadi mengira hari ke konvensi ini berbarang ada di Papua Bontian, tidak ke bahang ini dia kata dia, tapi kita dia positif boleh dia. Usaha mereka dia dulu di ekonomi adalah depois que na Copa para negócio. Nada. Tidak ada bagi hakar. Então, tidak ada kalau tangannya Banco Central kita boleh strategi mais que a vida dia. Só que bisa kita kanalisasi dan sebanyak itu. Kita malah kuliah barangnya, operador label lain tambah di kita ke selo, escuta, ada Banco Central, a bloque dia baca konsider pemakaran yang perasaan perpasal awal dari kadang-kadang dia orang mata takwa kadang-kadang komunikasi permanente kita masih baca konsider komunikasi di konsider ada para yang sebagai konsider desejo na qual kita participa governar agora no futuro. Obrigado. Obrigado ao senhor representante, senhor governador. Turma intervenção de cursos e secretários dados cooperativas, senhora sempre da Silva, ordem de representante. E depois da intervenção de cursos, oficialmente logue a Assembleia Geral do Negócio Cooperativas. Turga. Era pulmai regala Firolos kemarin ini Amos Politika Tafsir dari Koordinator Keperhatian ada Fitroplek dan sama sendiri dari pasar Presiden Jakarta ini bisa untuk satu dia ada mengenai tahu atau respect juga tentang di Bank Sentral di sini semua respect juga saya mulai mangga radio berikutnya semua respect juga naik cukup komernya atau Presiden di Ciu Padiran nós nesse estrutura toma uma dor panirania vai perguntar pelo seu cooperativa primária certeza vai nego cooperativa panirania bom dia bom dia bom dia
Iya, ini kalau representatif Indonesia yang saat ini Indonesia terlalu baik adopsi kata aktivitas ini dan alam ini rutina kooperativa primaris yang memang itu masalah antes pertama bahas untuk ulungannya kalian pak Silvanira tanpa dia harus sekolahnya 35 besar ini dapat kita saya mencoba tambahnya tentang dia dia relator ini memang membahas dari itu kira lebih kompleks di dia dia kapitalnya memang akurada dia 900 juta ini memang ini kita pasalnya baik. Ini relator ini memang ini crescimento ini sama kas, tina batina ini sama kas, dengan yang sama tidak bah menusir, bank kooperatif bah menusir memang laos lebih memang sampai, tapi menusir lebih memang kosong itu tak kali kamu, orang luar level kita, 900 juta, ini pasal lebih important kata ilmu saya bisa membuat ida kooperatif primaris itu ida dimulakan orang tambah karena kooperatif dulu tidak memang berharap masih tidak jarak lolos kalau kooperatif primaris atau hati ini progres finansial ini organisasi bisa ini karena ini tingkalan saja kalau sudah jarak kalau mungkin terjadi relatan ini tidak relatan ini yang finansial untuk yang progres itu dia itu bahkan mesti ada kita investasi bagi dia aktivitas yang memang produktif dia ini baru dari naik sedikit ini pak dari atau ini progres di memang ini dari diskusi kooperatif sampai memang usubannya mesti nampak mati jadi bagi diri hal nampak kalau banding mungkin lebih makan banding hubungan lebih lalu konkret hal sama pati basir, insan terakhir nanti pati ini untuk insan kita dulu ekonomi batin, kooperatif ini ekonomi batin, mau support kita harus bantu, harus mikrokrediit, mari kita lebih mengkosan atau lalu subsidi, tidak demi kita, lebih mengkosan tuan atau hal organisasi kooperatif ini kita boleh ambil, ini kosan. Coba merevisia dapat dirigenti memang dirigenti terlosir dia mana dapat dia itu kada pulang mahal semua punya dan merevisia atau progres juga problem semua memang ini atau ia kooperatif yang dalam arti ia kooperatif yang memang ia musik kecil tidak menghentak permasalahan tidak memang negatif itu tidak boleh jadi rumah aja lah boleh struktur kita harus tidak memang dalam rumah yang bersebaran di video dan kooperatifannya masuk lain semua itu kami memang masuk ada kalau itu di parti kita kooperatifan mudah ekonomi budgetnya adu dalam parti kita uber lapor buat tidak masih kita buat tidak lebih inisiatif berarti kita buat tidak dari bere politik buat lebih politik dia di bawah ini sahaja kabupaten. Namanya bagai ekonomi. Dia nasional sel, dia kooperatif nasional sel. Kooperatif ini yang terlihat ini. Lebih resilient, krisis musuh, krisis ekonomi musuh. Kooperatif mati, dia resilient, bertahan. Bukan dalam yang resilient, resilient. Bantu sila dalam rumah ini itu masih mereka kooperatif dalam apa? Karena